Soko iwan sinanunta kadang kotomu Yesus soliho Soko iwan sinanunta kadang kotomu Yesus soliho kadang kotomu soliho di Yesus. Ano misisa takad isuang sambayang. Kinarahingan iasundu isuang kerajaan sorga, konsi kaudet kaswaban iti, kanu kaguya haidat magisiso maya dat salimbahan da sambayang kaswabon, konsi kau tu i kampayanu maya da piramutan dit alumis, nagi may dat asinandat dahay tamodon da panambarasan da kaswaban na bayno, isa mo oratian dahay, tanudan dahay mientok di karohyan. Tinasambayang dahay isuang ngaran Tuhan Yesus. Amen. Kaya mabursukod asan ng kaswabon kumadati din sanan, puji Tuhan tu ay kaswabon da bayno, anuan ta kapakagud kasiwatan dat ay magyampay isuang got kaisisan panambarasan dat kay Armin Susuab, isuang got borasa dusun. Miagal kasari di kaubasan. Agayo pangonsikahan takot kumakinarahingan. Tu di kaswabon na bayno, sangingolos tako pakasari iti kaposian dat pinataha ka kinarahingan. Kung sikaw o manto ko tarimo, manto ko purimono, nununo po hit awayaan dati datadaw na bayno. Miagalidit nakalaluh-laluh takon na kayong pun. Nga suti ibay no bagi. Hara ka kada ko kumaraja do bayno. Suti bayno. 16 hari bulan. 16 hari bulan 9. Jadi mantad ko suti data daw do bayno. Ponoruon dati iti panambarasan da kaswaban do bayno gi. Ponoruon dati isay na po da ko'y haro buru-buruon mo ay kao na po to milahim mampay dat isuanggot ulangan daharo nohot daharay ulangan niti kasalimbahan pelajaran dati. Kaswaban na bayno miagal na boras kutinod anaruh. Anaruh pati pelajaran dati ipakaguhi boros-borosan dati. Iho di nga agayat di ginawa ko mangimbulay ti kamoyon dat ay kalimpupusan na pamagunan. Ako yung mati kailah iti nubuatan. Uhatan ako na po ko, nunuhi iti dia, ako yung kailah. Nga mantad ko ilo na kabalingkahang kaposyon dati, kabalingkahang pamusarahan dati, gisamba pagiwaliwalan dati, agayat ako yung mangimbulay dot right ko nukala tulo pa ng barasan dati. Kasalimpunan ko yung garitan. O kita dati ti pelajaran isuanggot kitab Markus. Buk kahapodam taluh. Mila nagidatid intangan da isuanggot kitab Matius 24 teko isuangga Lukas 21 nga rohyano ko dat ay mangimbulay hiti buk Markus. Buk kahapodam talu ayat katalu gisom dot 2 kahapodam talu 20 ayat tok anaruh humadik pa bay nagi. Tuluh na padila nga kasalimpunan da kayong garitan. Isay do kayo orahyan da kayong garit.
Insanan tokon pa nga mada tokod oing gorit. Suway poko oing gorit kada borosad oing gorit. Audipon lagi nga mada tokon no. Audipon omburingatan tokon orohian lebih po di komandat oing gorit. Isuah nga ayat katalu. Dadamot Yesus sa perikaw dahilad bukit Zaitun pintaguang git bait ta kinarahingan. Petrus, Yakobus, Yohanes, Andreas minay dia la uhot tat sa pitaguang. Akon ko itaguangan da tulun ko gumuan. Kano po dia lo? Ayat kumaapat. Poboroso kumadahay sayra nangkud o sili nununangku at tanda de insanan no poringa no rikot no dihit kasunsudon. Impu na di Yesus sa minaboras kumadilo. Isuang ayat kalimo, Markus 13 ayat 5. Intatan no do kayo, moy det kada dahara tulun det manumpalid do kayo. Rumikot matit o gumutulun, mo magunoh do ngaranku o mo borosilo, yoho na Yesus, iyolo na padinga manumpalid do o gumu atulun. Katuro. Sayra na po korongo ko right to magisasangod. Tay ko tabar-tabar ka right to sangod. Kada kau nakatangkabo. O insanan na po rin nga katumboyo. Nga okon po ko kalimpupuson. Ino pa ikapagulo dat pinaingat di Jesus nga nuno. Intatan no do kayo, moid kada daharo manumpalid do kayo. Ireha pinagulo siya minaboras. Nakuro, kakuan na pa nga agumo matitulun, da mo maguno do ngaranku. Kada borosod kinorohingan. Kada borosod di Jesus. Do kayo piyang ngaran nga guno nit tulun. Iati itulun sa pitulun nga magiguno-guno takoy ngaran. Iati magiguno-guno takoy ngaran dati. Kaubasan namarid iya diri. Siyo, haro gangguan di siyo. Yes. Oke, ketali body. Ngaran pia dati nga guno onit tulun. Paing kukurad iyo kayo. Sayra na pod ay hara isa kaday kaubasan no do kayo. Itaw ki nga katutun do kayo. Rumikot ni tambalot no dire. May ka na pumuli barang. Mantad ka o basi taw ki di tambalot no. Katutuni siya. Bahkan na pelanggan tetap siya. No kanu di. Si ano punya ini kan. Si Melbourne punya kanu. Oh kan dia. Yung man kopyo. Hingga po di kadi taw kim. Oh dia punya kah? Ya. Pemurawo nih di siya di. Dating ngaran nga guna onit tulun. Hara tulun dah rohian dia. Isiyo no patanda sanung ngaran. Kad ikuo ka. Mimbulay ni miagalid di. Ingatan do kayo da timpu no pasumanu. O gumu matitulun no mamagunang ngaran ko kadi Jesus. Kaya lo mamagunad Yesus ako, o kani ka yun di.
nga gunoon da tulun iti ngaran di Jesus dot manumpalig. Miagal lumadi diti no di Stanis Dongkil di siya ti barang kanga pamurawa to mo dapat ditawki. Timpu do orikot bahkan da timpu do bayno nga gumunay tulun dat mamaguno do ngaran do kinorohingan, mamaguno ti ajaran dat Yesus sendiri menumpalid da tulun sa pitulun. Piningat ako matiti intaan na do kayo kasyo harap matutulun na mamaguno ngaran ko. Ilo na po mamaguno ngaran kalau nga akon ko Yesus ako ko yun nga ilo piat panuntudukan ajaran-ajaran kamo yan takay mamaguno ngaran ni Rimiagal di mo kad ikuo ka kad ikuo hom mamaguno no ngaran ito di. Oke, jadi ingatan na dati dat gumo matitulun do mamaguno do ngaran dat kinorohingan haro dot menumpalid iatim iati. Ayat kapiro na diri ditino kareta parang nunu parang got ay pirahit to o bisa dodondo iti parang vaksin parang vaksin no mati kapio iti dondo sekira na pad tujuan na parang ilo komondo vaksin nukad hilo janganlah kamu gelisah kada kau kotongob ka sekira na pad otapot kapio tujuan dat peperangan iti vaksin dat timpubay no nukad hilo kada kau kotongob kasyo korongaw ko na po dat magisasangod tabar sangod kada kau kotongob janganlah kamu gelisah. Jadi sekira na pod otopot kapag iti na po vaksin nga isuot gunawan da peperangan pinaingat kay kadaw janganlah kamu gelisah ka. Kukuhaan na po nga o insanan na po ri nga katumboyo dadamot ay siyo. O insanan na po ri nga katumboyo nga okon pumati ko kalimpupuson. Itu belum kesudahannya. Kakuhaan na po nga iti na po tinaro bangsa bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Oy, lanto ko nulo. Ato kay insalawon do isuang pihak kerajaan dati iti Malaysia. Bangsa melawan bangsa. Atutunan kito no dati iti bangsa do dia aorohyan iti dia aorohyan iti dia. Ato kay pensaduan iti piad kerajaan Malaysia dati sendiri nga itinapot bangsa melawan bangsa nga kito temod. Nga iri na de pagangatan ko. Yang penting okon ko iya. Haroh piari nga kada pedandad iyati. Kada pedandad iya. Haroy kasari kada pod iya. Yesus pasti akan diserahkan nga nukadi silaka na itulun dat manta ditulun ni dim anak manusia diserahkan. Haro tulun na mamaguna ngaran di Yesus haro nga kada padandad iyati kada padandad iya. Tinaruh magisasapo tinaruh bangsa melawan bangsa haro iti dati nga haro nga kada padandad iya. Ilo to kono lo ilo nohot moed ato ko
Kasuangil lo komondot bangsa melawan bangsa, kada pun dot iya. It mogi usa-usa dahiri. Om, kerajaan melawan kerajaan. Kerajaan melawan kerajaan. Itinga akito hidati. Mantadilay dem gisem dendohom berdamai gisem dendo ngai mogiongit tongit kasari tit pemegunan. Aiso no komoyen det kasunsudan iti kamunda perdamaian. Om ilo negala no buatan ilo no kagadi iti nepot keposian dati detimpud dendo nga ilo gakod bosi mirolot tatana liat nga amu na milom misiso. Bangsa melawan bangsa ay milom misiso. Iya hai kati bangsa dia. Kerajaan melawan kerajaan agumuna usaha perdamaian ay si kasunsudan. Matopot namo ti kapilet bosi mirolot tatana liat. Mirolot to langit. Kombal ako ng manguliding. Ya kauhi kombalam kailang manguliding. Nakura tu man pi burus ay man ulidingo. Haro na po tana. Lobi po ndad inapoy tana idi nga haro miyak. Paing kuro kapya nga. Pasusahan na po pisokot. Ano misokot ti haro tana. Ano milupisokot ni tana ibosi. Sedangkan do bosi piad haro no tana. Kau pisokot piari nga okon no ko it ogirot. Jadi ilo na po di ka mo na poporangan itong Pinay magisasangod haro. Ikaw yun dati sendiri haro. Nga pasti kan okon ko iya. Tulun-tulun dit popinrat tedembokon det tinaru. Iya hati tongo dusun. Toko popirati lo tongo murut. Nga haro himay timpu det karait tulun toko gyati wo. Nga ino po ikobungo di Pinay. Kada borosod ilo tinaru suay popinratan dati. Iyati pito ko dusun-dusun magirat-rat toko. No sung toko no hoy. Iyati pito ko dusun-dusun. Dusun popinrato dusun. Kada borosod ilo tinaru da suay popinratan dati. Iyati pito ko dusun-dusun. Popinrat toko dusun hapi dusun. Kamuyan na po nga. Nanti pa maasado ilo kamuyan nila. Iyati ito mod. Nupa kaaguladi kumawalo. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Om osilih na matinda gempa bumid ogumu kinayanon. Om haro nagiti kamuyan dat manalaus. Gempa bumi ata kono aswayan. Hinggo di laid akuri pati gempa bumi. Timpu debay na hanahanohom monikid tadaw. Nga ko dahil ato ko koylo. Ato ko ino koylo. To. Ato ko no aswayan lo kamo na gempa bumi. Nga iharo na pakasari. Nga ko dahil hiti na pakinenon dati om. Yudit alaya-layan padadi babay na po. Nga haron miagali hari taon bay no. Nga ayo po ologod la ay ologod. Manalaus haron akong balot norong ako panambarasandat hiti na po pumagunan 1/3. Kamun na po nga haron na po talutulun.
Sangulun na aloson. Sangulun na asukupan na takanon. Dua tulun asukupan na pangakan-ngakan. Puji Tuhan setakat tepodon dohom tumbayaan ako dot ay asuko pimakan dati. Kakan tokoy insan sanga daw. Haro kahit ipagilitan dati dot it aiso no di ko piyo pangakan-ngakan. Haro na pom kada katingayamay. O gumuy ko bolutan dati hitid gurup dot opuahang. Opuahang toko natit tadaw-tadaw o gusok. Tadaw-tadaw o insokon. O nga puahang toko na ditibo. Haro na po ko piyo hit ay kapuriman dat aiso na pakayaan. Popoylo no po. Pagyuhupan to kay nagusok ta ka na di kasuhabon ka ni habot pelajaran dat manguhup patulun. Jadi haro na po ipagilitan datid aiso na pakukurayan popoylo pagyuhupan dati. Hiri na timpu dati papatambo ruti. Papatambo takano. Wah, haro na po hong popoylo ya. Nga, ilo na po kamundat mo na law sila dilam ako ni mati ka itit miyagalok timpu dati dodondo. Ino pa idaho panumbayaan na ay ori ko ta timpu dat iyati piya nga ori katanto ko loko mo yan mo na laws. It aiso na dihat takanon aiso na paghihuman. Nakuro. Haro loko mo na panginggoritan kumadati. O insanan na pula nga timpu nun nagidot ay konggoritan menjelang zaman baru. Tok alaid ti pamadilo gi. Kamun na po nga timpu nun nagi ka. Iti kamundat kerajaan melawan kerajaan, bangsa melawan bangsa, gempa bumi, konggoritan pemogunan, monolaws. Insanan na pula nga timpu nun nagi. Kamun na po nga karikot ta kana matilat timpunon tumimpun no gi matilat tilo gi. Ayat kasiyam. Nga iyo kayo intatan no do kayo. Iyo ko no pohom patahakon ko kumad majlis agama. Suway kayri iyo ko nagi nga man ko pokorwalay dahiri walay sambayangan. Pataguangon ko nagi kumadit wawoyoon ngay itong raja-raja nakuro sebab doho. Karena aku mentok det kesaksian kumadiolo sebagai kesaksian bagi mereka. Nakawaya to kono tilo. Nakombal to kono pinataguang ke majlis agama sebab da ugama sebab pot ay iman no kumakinorohingan. Setakat to po doon dohom aiso po boh ki. Haro nagi ikarait nga amu pagisambot ihati na po nga gisam nga pokarualan. Ata ko pokari katamya galilo. Komon na po nga ngon na po di dati intangay lo oto po ti po matimpunon nagi mo ti dati tidden do. Timpunon to kan mimpun to kan nagid iswang dat kainggoritan na pamagunan. Sakira na po ay kajadi na ngay tangkapon to ko potaguangan ng majelis agama, pokarualan ko potaguangan nilat pemimpin kerajaan. To kom iso nagimoti di ko piyo kakitanan dati monopot ti pumadi ko piyo ti ka. Nga doon na pom aiso poti did awayaan dati. Ko haro no, haro kahin do kayo. Haro na di manimpun dat minturug eh.
Aya, stuck kahino. Awal lagi kopio. Adeh. Haro di gangguan na bay nasi. Intay ko pagi. Kaya monopoti pemakapio hoy. Oke, semua kau dilihat di YouTube. Semua kau di YouTube, eh. Awal lagi kepilet. Tau buru silet tilo, eh. Odo patutnya insiri bak na di view dah di page nga. Memanau kah? Oke, mai ku po tingko da ilot ho di page. Umbalan ku popentalang kagu. Jadi siyo pod hitid oswaw channel gi. Umbalan ta ko po. Monomboros sagidi yelo nga mumbalid agum pagumbalan. Ogumo di pagumbalan dialo oy. Umbalan ta kapot to insan. Oke, harap-harap pot ay osonong dalo dan sugut kagu. Oke, osonong kinapitambian kagu kumad page. Ikalansanan dat osonong dah piramutan. Guys. Aya, agumo nagidi pagumbalan da suti ay gi. Oke, mokot-sokot pa di. Harapan daan na dadi mokot-sokot. Oke, wah, may takago impunay. Jadi no boros dah hitih dat ay iyati no pondo nga osilih toko dat saksi Yesus sendiri. Orikot na potimpu iyati no nga inggoriton. Potaguangan toko ti majelis agama. Gisam mo potaguangan toko ti pemerintah sebab dengaran di Yesus. Iyati na nga naboros manta dahilo. Dot sebagai kesaksian bagi mereka. Iyati na nga saksi Yesus. Toh. Ano po di kasap to kom tumantag no giti kawokon gi da ato kono kasap po juma di saksi Yesus. Nga nakura ti dondoh tu iyati na nga apatut toko dad aparagat, apatut toko dad lobi giat takun dad minsingilo hiti boros kinorohingan nakuro. Mada takod soira no pod orikot tandulo komondat iyati no nga pintalangan no sebagai saksi Yesus nga iyati no nga aratu.
dondoh na iati na po nga haro kasiwatan dati do gumirot kumakinorohingan. Isay no koylo. Tampinay misek Matthew. Potagwango na di majelis agama pokorwalay. Di kasap. Di katahan. Jadi itina timpu dondo, itina kasiwatan dati dat ay kanu to kada gumirot kumakinorohingan. Kada dati koy hiyo nandun mogi sasapot right ko katumbayan. Iati mogioduh tokod ay iti vaksin nga pagioduhan ni dati. Mogioduh toko right ko vaksin, mogioduh tokod right ilo doktrin. Iti nagi datimpu dati minggirot katumbayan kumakinorohingan. Sayrad orikot tokod sebagai kointalang sebagai saksi do kinorohingan. O girot toko no. Kada dati koy hiyo nandot ay mogioduh. Koy hiyo nandot mogi gogol. Nga iti nada kasiwatan dati gumirot iswang katumbayaan. Ayat kahupod. Nga iti no po Injil iti apatutot populihon kumad o insana na tinaro. Tetapi Injil ini harus diberitakan dahulu. Kemudian na po nga piandadanda di dati kemundat penginggoritan nga kada dati lihuay de iti na po boros sa kinorohingan harus diberitakan dahulu. Iti nagi ko pagulo daman dati pendalano. Mandad to kod ti kemundat penginggoritan, mandad to koy nga ino pa'y pagulo ng dati Injil ini harus diberitakan. Nung kadhilo ayat kahapon, tetapi Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa. Kemudian po nga ilo nagidadi mandatin lebay no, timpu dodondo. Popoy lah to kumatulun da suway. Right ko boros kinorohingan. Sekira na po iyo ko na po nga asansagan daman patahako. Kada kau na kotongob, dot nunuh nang ku iman da kayo po boroso. Nga, may na po boroso, nunuhiti tahak kumadia antakanidi. Kakuhaan na po nga, iyo ko na po, akon ko moros-boros ko, suway ko rusod da kinorohingan. Kamuyan na po itong Pinay nga, sayra na po otopot kapuyad iati na po nga potoguangon iti komando panginggoritan. Secara fizikal, tinan, potoguangon ko ti majelis ugama, potoguangon ko ti pemerintah, inggoriton, dipukul. To kay tumo nga bom nunu pa simbaran dati. Nakuro. Nunu na po hit titahak ko kinorohingan na polombusan nud antakan di polombusan na po dati. Tuin na po yung moros-boros nga akon ko iati suway ko rusod na kinorohingan. Tok. Kotompuro si mati isay di tamod da si hoy. Sorohon nagidati nga tok mo da si iho na po atangka boho kuno. Kada borosod lohowon ko may taguang kat makamah ugama. Lohowon ko nagid katua kampung muhot ta numa di sala kuti ka. No di po borosan ko. Labi po did kamu akan digiring ka na po nga sansagan. Ako mo'y sansagan. Sumunsog kod amoy gayaton. So kira na pakantabay ng gayaton na mo mamakay korita. Okay? Tokoy. Oruan ni mati. Intangan to ko na padilo nga mimbulay ni suwang ginawad. Uhang ko nagidid apatay damot ka.
Kumbala ko matihok ko sa roti di. O sanong no gidid. Ako no si tagwang ilo panginggaritan dati lo oy. Uhang ko nagituhan da timpu dondo. Ampakan ko posyon ko. Ko pawayaan ko miya galilo. Kasambayang to kono mo miya galilo. Poroguson. Kasambayang to kono mo miya galilo. Ngapay sumambayang to ko piyat di. Kaduhong kad okon ko iyo di korohyan kinorohingan. To koy atumboyo iri. Sekira na pod iyati na pom napili da kinorohingan na tumuguang ilo. Nukasyo. Hodid ayat kasiyam. Sebagai kesaksian bagi mereka. Napili ta kano pa kinorohingan na tumuguang ilo koy garitan. Taguangan no padi. Minsan bayang ta ko doon na patayon ako nagiti kinorohingan dat ako di ka sapo kataguang ilat noritan do di ka. Nga napili ta ko na pa kinorohingan dat sumili da saksi daw. To kay tumodas si. Pilihan ko na pa kinorohingan nuno na po awayaan no. To kay bodas si. Tu napili ko. Napili kapag yung mga uhupan ta ko na kinorohingan. Uhupan ta ko nuno po borasan nud anta kanidi uhupan nga ito ko. Noritan ka laho di ayat ko po da miso gi. To kay tumonga bom nuno palambuson. Tumbayaan ako dot inggoriton pihat tinan physical dati. Miagal na dit manto ko patunudom nuno boros nuno palambuson. Kano to ko tumuguang mo nalibamban ni panginggoritan ngay. Isuang na po boros kinorohingan. Isuang na kinorohingan. At tumbayaan ako dat awayaan ngay na po rin. Kung mo na pa itampinay nga apili to ka na pa kinorohingan. Nuno na po nga lajakon na po. So no hit kumuyan dat katangaban dati. Nga no pili to ka na natidon do. No nga pili to ka na matitidon do. Danuno. Papalambus sa boras sa kinorohingan. Ila na po kumunda inggoriton. Po ay lanam o pili nga ito ko no. Nga right na po ko papalambus sa boras kinorohingan. No pili nga ito ko natitimpubay no. Ayat kahapon tetapi Injil harus diberitakan dahulu pada semua bangsa. Napili ta ko na popoylo da boras sa kinorohingan na timpubay no. Ilo inggoriton. Po ilanam o pili to ko. Nga iyoho nga serah na pod intang ano. Miyagali di mangilag no dahoy. Isay di manud o inggorit ki. Mano kayo ko o inggorit. So nagikaran so waig tok o inggorit to purimanan. Dawlu nagidid inggoriton da tinan ko piyo. Ayat kahapodam 2. Sangulo na tampinay, papatahak ko tampinay daw, daman patayo. Palad. Ilo na ko man na palad kag Pengka nagika daw sangulo na tapa, papatahaki tanak daw. Tanganak ka daw, nga sumap, dumulahing daw, bahkan dat mamatay diyo. To. Ilo na di tagayo ko bungong. Harati iso ikaw basanan dati. Iri nagay norango dati mantad dilain mo. Mogidu. Iri, mogidu. Mogidu tokod hilod. Mo'y tokod hilo ka. Nud, hingga di pagiduan mo. Sakira na pod, seorang saudara akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Hingga pagiduan no. Ino po yung may papatahak dia, itong pinay no.
Itadi no, bahkan mungkin itabang no. Hingga pagido no katuno di siya. Iya ko ngay o magido ako di tanak ko dilo. Ihiris ang paping no, tampinay no. Hingga pagidoon. Bahkan daw mungkin da ina pa ipapatahak dia, itanak no sendiri. Odo. To, kay hingga pa di ngayon takatid iya tigi. Iri nagi tampinay. Ata ko na humonta lila ka mo na magido. Nga itinagidat tumatap tokod isuanggot katumbayaan. Sekira piad ihati na po tim patahakon da sebagai nakatantu deman patayo. Kasap to kay tumaguang. Right na pa kay tim magido hingga pagiduan to ko. Nga may dadat ihati na po tim o ngagirot to ko. O pili to ko piad man patayo. O pili to ko inggoriton kano to ko tumaguang. Mantad ko timpu dendo nakatarining nanti katumayan dati. Nakatarining to ko natumuguang. Pamusarahan na gidati nga ay gorit na to saro dati. Nga timpu dendo nakasadia to ko no. Sumadia to ko no matumuguang helo. Iyo ko no po nga karatan ko o insana natulun. Mantad ko ngaran ko. Uli karena namaku. Nga haro kasari nga dohit eh. Isay na pa itulun na tumahan, gisomid kalimpupuson, isiya na pa nga asalamat. Kamu na pa itong pinem, ay so no horalan dati da suway. Mo gidu to ko hingga pagiduon. O mo ito ko dilog gunung Kinabalu. Mo ito ko dilog gunung Kinabalu. O kani ko tempat yang asing munta ko kagumuan. Bahkan na dang karajanik garan. Mo ito ko dihilod hutan simpan na po yung ka. Hutan simpan dang karajan ngay. Hingga po pagiduan dati. Nga, ina pa dahiman dati nung kadhilo. Ina pa itulun da tumahan. Gisomi da kasunsudan. Nga, salamat. Ay sa naralan dati da suway. Suway ka bertahan. Bertahan. Sekira main bull. Kano na po bertahan it isa-isa pasukan. Salamat na rin. Asalamat na itianggul dia lo. Iatid iswang kakatumbayaan kumakinorahi nga. Kano to ko na po bertahan. Gumirot. Nung kadhilo, iya akan selamat. Kano po ko na po tumahan da igurup. Ay maya ano ko na matitit. Haritit nuridi. Amu nakorohian da tulun ko paingkukurag eh. Paingkurap yang nga tumahan na kakuha na pa di tumahan nga madain da boros-borosan inda kasaliwan. Iri isok kakuhaan da ta sumaliwan badi wiki. To kom ayat ko padom talu na gidi harapohot. Pero ayat datil lo. Nga naboros ko ditinod panaruan to kabay na. Mahit ako pakago. Ayat ko padom mapat. Panginggoritan di agat om nagi Mesias palsu. Sayra kau na po kokito de ina po hit pembinasa keji pengkakat dehiri kinenan dit tidak sepatutnya. Iyo kau na po hit mambabasa nga may na kau intangay. Ina pa itulun-tulun dahilad iyo dia nga apatut na magidu damay dilad pergunungan. Haro na pambinasa dating pubay no. Iti na po dahay nga minggu na pubay no induo na nairikoto dat KKM Kementerian Kesehatan Malaysia.
Damoy pangilad ang sihat-sihat kawindo ka. Isay nga da ko hi positive, isay negative. Ang sihat-sihat kawi ka. Sayrad o kita kulo ayat. Sayra da ino pohit pembina sa idi nga pengkakat da hurricane na tidak sepatutnya. Pengkuranang ko gelo komanda tidak sepatutnya. Ino pa itulo ni di nga no korikot, hingga ino pa korikatan di siya nga ada apatut. To. Hingga lo komanda apatut. Pengkakat na pa siya dihirit titigawan da walay no. Na apatut tiri. Tu ino pa tujuan di siya nga may pamugas dati. Membinasa. Hirih nundod ihati na po nga haruslah melarikan diri ke pergunungan. Hingga di dati pagiduan, Gunung Kinabalu, Gunung Tarusmadi, Gunung Amas. Ina pa itulundat ihilap pentungangisan, hiris sawat tawalay daw. Kada nalintuhon, dot may pagano dot kanunununuay dahiri walay daw. Inagi tulundat dadamot dahiri dumo, kada na uli, moy pagano panampakay. Kumano po nga, kaulay na po hirit titigawan da walay dati. Hinggaw po di pakayaan. Hiri ka na po sawat walay no, kada nalintuhon. Sa kirad hiri ka dumo, no koilo ko harohot, pembinasa kaji darumikot, kada na uli. Ay so di panampakay, kada na uli may paghihong panampakay. No pakago? Ayat ka po dam turo. Kausong na tina-tina, dit antakan di monentian, toy ko wagu po kasusu. Odo. Paingkuro na madilo, oy. Inggorit na motilad antakan nilo. Iyo kayo hit. Komandatid, sorry palis lah. Sorry palis. Sa kira na po tapat kapiyad monentian did antakan di berbadan dua. Toy ko kasususu. Okoro po itanak no pasusuan no po. No rikot no moti komanda silaka. No kuro. Ilo no pagyat. Oilan na dati timonantian o kaniko osonong. Agat mamanaw. Modop nga susa. Mirikaw nga susa. Mamanaw nga susa. Iti kita nga nakotokoro. Mihad ni tanak pa yung kukuro ko ay mungin sa samod. Ay mila komondot. Kano nga hinggo di karati. Akangan ngay nun naman napap ay karati. Koy hiyo na namihad. Paingkura ko po magidu. Paingkura ko po mangilag. Tok no korikot mo di panangkus nga hiritanak. Paingkura ko. Manangkus nga aga tetinan. Sekira na po yedih kapya secara fisikal. Irih pagi tampinay dat timpu na dendad ihati na pa nga sumodia. Sumodia to kono mati kapyat. To kono kono kakomon dat it mamamain to ko. Sumodia to kono. Timpu na dendad mintarining to kono kapyat Tumagwa nga sa kirad sigog ka na po kintalang di kantakan na miya galilo. Sambayang no? Moid o insanan na po rin nga kada dot kotumboyo antakan dot musim dingin. Ako po na kumbala na ko nga 4 musim. Nga
Gisam no podit ori ko tamo musaraw gisam bi okito. Itinapo ko mo na musim dingin nga atok. Kun ko asanang. Ako milumoy karadya. Sa kira mananam tanam po yung kuro ko mananam tanam. Sa kayon nga angay milamamanaw. Walay nga osogit. Opo ludi ngay ay kokorih da pangilasu da walay. Suduan. Sa kira suduan. Kapadam siam. Ya didi mamuronob. Ya didi paparonob. Gaya nga ilo na lako mo na mga na-receive na katibo. Sebab antakan na pumatidi o silihnin na panginggaritan miagalidit amu po na kumbala na sili manta di timpunan na pamagunan di winan sa kinarahingan gisam bodando om it amu nando kago kumbala o sili. May dagyan ako boro sa om nuno no panginggaritan dat it nailando kayo. Gilon. Haro no kamo man gilo man pinsa putay haro. Man putulo liyaw haro. Karanon haro ngay. Ingkulitan haro ngay ingkulitan. Man kondlo omato haro no ngay. Putulon tunturu putulon talingo no saro ngay no dati. Nga antakan na polo ka ayat kapodam siyam. Ilo na po panginggaritan nga it apo na kumbalot. Belum pernah terjadi. Atau kono ilanong pa yung kukuro. Sinsibon. O saro kunit harapang kutbad ilay dot borkutbad. Paing ka mutindo kalimpusan na pumagunan ka. Nga kinanako ibugad di mo. Ngon no ano akulit nutilo. Tumanod ka kaamo. Amo. Mano pa panahaw ipisaw. Herit. Tumanod ka kamo. Koyo nakago. Ngoyan nakaganda ito si arabaraban. Tumanod ka kamo. Arabaraban. Amo ngon nakagoy tinawong. Papagan. Tok iri nagid. Sarohon nagid dati tiya. Di nga ang garit nga dapurimanan to ko. Kotalon ni man. Kotalon ni madid oreta na tinawong. Nga. O insanan no pa rin nga nakumbal na tumboyo. Nuno pa ta nakumbal. Gisampod doon dam sasarohon ko nohom. Yadit aiso na panginggaritan dat ano kumbal na katumboyo. Haro ngay no po. Nga nuno po. No boros dahiti. Antakan na po lo. Pada masa itu akan terjadi siksaan seperti yang belum pernah terjadi. Atau kan nila nang pa yung kukuro. Nga nakuro tu haro pakasari. Rogon sendiri turun padang. Turun padang siyo. Dat terlibat langsung. Ilo kamanda panginggaritan. Ilo pagi naboros sa siksaan yang berat. Siksaan yang berat dan Mesias palsu. Kamuyan na pangain na po'y panginggaritan da antakan di nga agat na kapiyo. Okon na po ko poingigit to ko do kinorohingan. Isay po kano dot ay minggirot. Siapa lagi yang mampu bertahan? Kumuno pa itong pinay nga, dondo no matitid. Iyati no pa nga mintarining to ko na kapiyo. Mintarining to ko na kapiyo dot ay tumaguang ilokantakan do sumano. Timpo na dandad papagirat to katika tumbayaan dati. Kada dati koy hiyo nandot magigogogol. Kada koy hiyo nandot magiado. Magisukong-sukong to ka naggumirat iswang katumayaan. Sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Kemudian po nga ino po panginggaritan siksaan berat. It apo na kumbalot pinindalan dahiti pamagunan. Om
ano na kumbalo katumboyo kago. Ayat kaduno hopod. Sakira na pod akin narahingan man iniba ay timpu idi, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Ilo na kumunda siksaan berat. Sekira na pod akin narahingan man iniba ay timpu. Ipe bobo sa ogirot. Apay lanom kanong mingkakat. Akan tetapi, oli kamalayo dan nga mantad ko itulun-tulun da pinili da kinarahingan, ipinili di siyo, orang-orang pilihan yang dipilihnya, kinarahingan na po nga manginiba da tempo ide. Kaman na po itong pinay nga, otopot na ko piyad ipagilitan dati, haron na ko piyad ipilihan da kinarahingan, da tumaguang kakantakan ide. Intangan na po dati la ayat nga, yadit, takay tumungob ka piyad. Makita ka piyad. Otopot na gid oing gorit. Otopot na gid inopoy siksaan nga agat. Nga ato ko'y kinurahingan pologoson. Gisambra inopoy tulun-tulun na napili di siya tumuguang kakantakan na miyagalid di. Nga arato. Oli karena orang-orang pilihan Tuhan. Mantad ka itulun-tulun na pinili da kinurahingan. Inibaan na kinurahingan na timpu ide. Mada da iyati na po'y napili antakan ide nga arato. Na po ay gisamba arato itulun na pinili da kinurahingan ampakan ni kantakan ide. Nga mahadad akon ko ginawa ko na patid iyo ho. Mada ako na dad iyo na po nga ipagilitan nila na pili da tumaguang nila siksaan da angagat. Sarohon to ko naging ato ko'y aagi ginaakinagato. Atumbayaan ako lo kasumandakan tay kay tina-tina dat ang umula ko timpubay no. Pigi ginawa na dakon to kada na dadi mo nantian ako antakan di ka. Kada na dadi kakakawin na gidi nga korikot na gidi rin. To tumilambo sa kabujang ito nga bujang at timpudan daw. Nga ato ko'y otongob. Kaduhong kan na pili to ko kinarahingan. Ato ko'y siya pologoson gisambo arato to ko. Uli karena orang-orang pilihan Tuhan. Ina po'y timpu idi nga iniban. Sangkura ko niba, ato ko'y no ko'y lo. Kinarahingan no ko'y lo. Isiya no ko'y lo. Sangkura linaid, sangkura ko no ruo. Koloy do ni di panginggaritan. Antakan na po di, ayat kadua na po da miso. Sakira na po mabura sa tulun, intangay do kayo, Mesias hinadhiti. Tay ko hinadhilo, kada to ko nakatumbaya ay. Kakuaan na pa nga ino po Mesias palsu, nabi-nabi palsu, mintalang yelo. Bahkan na papaharo dot kaswayanan ngay. Miyampay tomodon. Nagimoti o ilaan, dot milam manumpali diti tulun-tulun na napili da kinarahingan. Intatay na do kayo, labi paguluham pinaboras kuno matik kumado kayo, dot insananity. Kamuan na po itong pinay nga, iyati na po ikaswaban na bay, no? Nembulayan kago dati, dot no ka di Jesus. Intatan na do ko, no Columbus, kuno kumado kayo. Nembulayan kago dati di kaswaban na bay, no? Sa kirod otopot ko piyad, iyati na po nga, kawaya na ko piyad di kaantakan di. Iyati ni napili da kinarahingan na tumaguang. Di ko inggoritan dit agat, siksaan yang berat antakan di. Nakoingat ako no? Sekirad haro tulun na mamagunang ngaran di Yesus. Bahkan napapaharad ko suwayanan.
To kono oswayan memang harot di hari koswayan iti pia tulun nga mile mo mensik koswayanan sira da gunoon dorogon nga ato koy oswayan. Wah, ruhayan di pukulan nam si tanga haro mo tidalo. Nga manto kanda oputay suab lagi. O diadit o sonongid manto ka oputay kagulah. Tu rohyano ko dam mong yumbulay loho di Wahyu pasal 13. Ilo nga berita hangatid ipagilitan dati. Jadi rohyano ko mong yumbulay lo nga mandati kasuabon na suab. Pahilon to kapolot ay kamoyon dot paingkukuran ako karalanan dok kalimpupusan iti pamagunan. Paingkukuran ako kaindalanan iti kamonda panginggaritan. Iati sebagai tulun-tulun di pananud da kinorohingan. Agat na ako ko agaan. Iyalo na po kapitang pinam tokoy. Suang pa ginawa datim uhang agid akataguang. Uhang nagid lahawan da kinorohingan dat awal ko kataguang nga kanta kanilo. Nga kaduhong kad opili to ka kinorohingan. Kamon na po nga iati ni tulun-tulun dit beruntung. Kaumbal harap pengalaman da kawaya da miya galilo. Hato kayo mo dasi. Tu kinarahingan na minamili dati. Nuno na pa ipaborosan dati. Isiyo kayo lon, nuno paborosan dati. Bahkan dat ato kayo pologasan nagisamba iati na pa nga arato. Tu kita kinarahingan na kemampuan dati. Ini ba ani siya hitim po gisamba iati na pa nga ato kayo ang arato. Jadi timpu dendo iti na kasiwatan dati dot ay santabi harabohiton da kapasyon hubungan dati kumakinorohingan. Umbala na dati papaburu-buru. Kapuri manan ni dati mhinggo ni kolomokon dati. Iyo kayo kaylo, iyo nga kaylo ako yung hinggo kolomokon ko isuang ko tumanod kumakinorohingan. Pakari ka tila kamondat panginggori tanda agat iti na timpu dati dat hara kasarit iti na kasiwatan dati dat alumis popondar santabi milo pondaron kapasyan dati kumakinarahingan. Pembangunan iti magisusuay atau purimana Toririmo dato sinuan kada kotongo haroison diho no bitambangun Yesus kasasarit korongong ay soko ira sinunong kada kotong Yesus nason dihong. Ano misi sa takad iswang sambayang? Kinarahingan abantog iswang kerajaan sorga, kasuabon di bano insan po na imbulayan dahay, paingkuran ang kuot, kaindalanon do kalimpupusan do pamagunan. Adahay oilaan, adahay oratian na masangira, nga sa kira na pod iyahay na pom ipagilitan di tulun dit
napili no tumaguang kakantakan idi nga anuay ni hay dot kagarason do ginawo gisambot kanu ay kasadia tumaguang got panginggaritan idi sakirad ihay na po nga ipagilitan dito lundat napili no dat tumangkya diti pamagunan dat aruhay nga anuay ni hay kasiwatan dat papaburu da kapasyendahay santabi di bohiton it akapiantok di karahyan no nga anu dahay popombangan gisambo sayrad ori kata surupo kalimpupusan da kapasyendahay nga poingigit no kasari ihay ihay nga poinsuang kasarid it suang katumbayan ng katapatan kung sigaw Tuhan tu harakago kapurimanan dahay dot gumirat kumadia atumbayan head okon ko isoot pagindalanan di osonong o gumuot kauntobon o gumuot kompuong dahay damin samo kumadia nga manay hay uhupay nuno na poit awayan dahay nga patilambu sa head o girot kumadia tinasambayang dahay iso ngaran Tuhan Yesus amen. Okay, kung sikaw dat kinapagyampayan dati da kaswaban na bay no siyaw tu akapio asanong piramutan dite no nga puji Tuhan tu inapait ano kasuang di bay no milahila da manugot kago o gumo na din no luyudan di ko nihab gi tumbayan ako iri nga isay kaantob dati dat magyampay dat kaswaban na bay no ikalansanan dat ay kung sanong-sanong kawida intatan do kayo okon baka panginggaritan bat iti itini kantakan na pamagunan dat o taguangan dati nga ikalansanan dat ay ang sanong-sanong kawidad hino intatan nakasari dati at kalanglang kada dag sa bukatampisan okay? Bahin ako po kapirubat ako dat kaswabon na swab